Hakajing persyang ban penskem hakajing persyang jong kabalang, ban kentiu ya kajing penyadai bat yajan haka imlang saklang. Sembut Menteri Rangba Kejela bat MLA Kanartiang ubak senyang balang dar, haka jipho terik rempang ulanok senyang peralak tengka syaka balang Presbyterian Murathud. Ya kini kapisa la IT syakinong yalam jong kabalang hakajing ya don langki kat tu kat ni kinong yalam shnong. Kani kejing rap kan penlak ru ya kabalang bahkan pendep ya kikam penroy bat na kebenta kajing mentoy jong kipat riunget bat ka shnong ka tauhi barok kawai. Haba ajing keren ha kani kesengi ubak asnya bahalang ula banjur ya kajing kular jong ban kersyan ya kishilam ajing hikai bat ki kenhun baper ki batre na kebenta ka bahaka miat jong ka imlang saklang. Kani kajing no senyang kalong kajing pensyesha ya kajing IT jonga ban penroy ya kajing ya teli kajing it bat kajing ya day bayajan hap deng kipat ba ong ubak senya bahalang. Na kaliang kino ya lambalang kila penpau kajing sengongu ya WMLA halor kani kajing ya rap kaba kam kong san kabalawan longru hakapor kababiang. Sekretari shnong ka dorbar shnong namdong uba S tubru Ulapan pau ya kajing sengongu halor kajing no senyang jong uba senya bahalang syakador bar shnong kendai lak tingka na kebenta ban shna ya ke community hall ban maramot ya ke government LP school namdong bat ban shna ya ke badan football.